waaw o fogole internet ke i ɓaato njokanoyo njal a paax rek i mbat ke no ngidma nuun i mbat ke itam laya nuun ne i nga a ke ando ten ref nenu suivre ta in topa in nam nu andoona yee wax dëgg yàlla i ndefa maaga na émission top ancien gloire ke andoona yee wax dëgg yàlla a mbi'a jaloore njom meke na ɓañun koy oxe i njesnortina a ref oxa andoona yee yaakaaraam ee xana fi le présenter dans le monde entier i mbaag o lay à travers le Sénégal fo Gambie o xaaga ten a présenter aga xooxum ndax itam i ngidma Thior Production TV na caméra fe o pog no i laaj sen no micro le i ngara koy na me ke andoona ten ref ɓañun nget fa champion i mbasin te présenter ox i lamtin koy d'abord ke andoona yee ten ref jaar jaar i njomum tama genu o rimelum a fi'angaan koy i soogna no kene ten i njiropo mbir yaare jam alay seen mais gidma nuun to yakar xirooxa nuun o kiin o kiin kon fu simangolum kontaan na invitation fe xaye o lay ka ye bateau Sénégal présenter of kaaga caali ta refkata i bateau Sénégal fop andun i a jega wa andoona yee sax ndeysaan roog waasanaam o ten seen a xon nana gol ne to xeta fa den sax to an kene rek bateau Sénégal i comme ne laytanoona xatoor rek ino ka i ñëw na Sénégal ñëw na Gambie ten refe o moƴo maye sax na Gambie i mbuun i carrière a Sénégal koy tigi bato yakarame bo i ngoɗa o rimel bato anda o rimel anda mo rimel xa refu tig o rimel mi 74 rimem 74 waaw i na 15 août 74 i ten rimem ndiiki xa refu timof mi o tik refum Rabor a ndimam bato sene o mbino kel wala ref ndeysaan i njegu dat satisfaction fa maak a paax a paax a paax bato yakarame a ciñi kaaga xaye bato o leyna saate fa a sum lay andoona yee ki carrière bato d'abord avant te ma frère bato tama ɓeeru a ɓeera école wala no maagaro ɓeeru wala tama ret iyo o koroye contanam no lamit nen mi 74 rim tel Dalifort no Ndakaaru ref maaga bo 85 ngaro sum i ndok ndut 85 rokama rok ndut 85 koy 85 86 87 88 89 90 rokum njom 90 yaga me jega 20 ans ten rokum njom a toke njom ne koy oxe seereer la a tok ngel kaag adotum ye i ndok na ngel comme ne roka ndut rek anda ino cosaan in ka i mbiya ka o xiid nu watna ndiiki sax xonatuna ka i mbiyegun bo ande weeke den ndef xa pesa ndok na ren i kam ye ndok na ngel koy ten commencer umo roka kam njom raabtan neeg na mi football sax moƴumo raabta i ten moƴumo raabta njom a fa keeke na saate fa moof mbines bo njom ne fak to ga kiima keɓake ngel ne sax mais ga'aane roog o yaal a fita fo andoona yee dara xooxiran i mbiyan bo ye i ndok na ngel kene a layel njom a rok no xeñes i mbiya aaye mbudra caate ke reta mbasis a caare a ndorong a mbam i mbuudla na neen bo o xiid 91 92 um ret meen ma de la Sadio ga maag et mo jang to drapeau ngel ne Sadio ga o drapeau lay mbaga an raw ga du poussière wala xare njom sadax poɗ a reɗu koy comme ke i laya cadax poɗ comme seek fe naga faga neen wiin we ndijanga ba pare kana mbaka njom sadax poɗ i andon taga 6 yar andon uten metar ɓetu fa leng njang un no xade la matar yer waago o ndeɓ Aliou Diouf yer waago i no ten et mo jang to drapeau ngel ne Sadio ga i te reɗum metar ɓetu fa leng njang un maaga bato a jang na ke andoona yee ten a fi njom na koy a fadidna saate fe i yakarame o cangna drapeau xano wax salif bato kami kaaga xaye ye andoona yee roka njom i lama ref wala sum saax champion ke ndefna maaga bato imité taaga ba ref mbir wala boog a lamana lan na fa wala contanam no lamit nene parce que mi o ɓiya caxaɗak refum bo na tedak parce que cosanes a refanga no wallu ɗeen yaay fa oy i ngatu fa oy i maaga rik wa keel we ngatu a ngara mbudooxa mbasis loog mames fe rimna yees a xata mbasis loog a dolooxa ndorong loog yees a xata ndorong loog a yarelo sum loog a dolooxo sum njom kan lamin no ɗeen yaay lamin mbafaap Rabor ndima xam to Rabor xu de ndim na refo kelwaar mi no wallu ɗeen yaay o taan in oxa de leeg na o ngamad a layga lay roog fakam ndeer ƴiid asamaan fe ɗuuɗ kon i lama lam maɗag lam njom lama qooq i ka i lama salma lama qooq lam njom i ndaawe maam in sax na i cofateno ndik parce que mi jange gim njom naaga eeruma i mi Ibou mi bateau Sénégal jange gim njom naaga eeruma a taxa bo jamano fe ndiiki i ndefna neeke léeg-léeg nga o kiin a maafrel neeke ngatanga jeg na fiɗaraxama i ken taxu bo oxu na maafrel a da rek buga xong parce que a jega ka i yega oxu na xeɓa mbap rek
bato Sénégal a bugang to roog soma tax torok sama tax o yegangiran o yeganga batu Sénégal ndeysaan i ngar encore un peu en arrière kam saate fa ndax o leyna sum a jega champion ka ndefna maaga wo fi andoona yee ne jamono fi andoona yee ndeɓanong refo avant o roka kam njom ne bo siwa yakarame a jega o na Bounama Diom o nena Alioune yakarame Adoline fakarame kam a ɓuta ndeysaan la o layanga waaga soom kam ke andoona ten mo sum rek yakarame kam ɓuta ye andoona yee koy roog a fi'a waaga a doxom jom d'abord a jega ka jangoona kam den bo roka kam laya ndigil a lay seen ga'a ten ref ye layonga rek camano ke i soogna ndoka ngel yaaga ka i mbudego Bounama Diom in Mame Mbaye o sum bo na Doudou Ndong in tokores Doudou Ndong Doudou Ya Ndiémé in waaga i mbuda den o ndik rek i ngarna Ibou Raɓa in Aladji Gueye sam roga yirmin deno Ibou Raɓa fop roga waja den sam roga yirmin Ibou Raɓa ye na suta in a ndok kon kan lamtige o saaxo saax i o ga'anga den leyane mbam ne a retet bo a mato waas art ba wasa Njom a ret ma tokorum ma Dakar Parcelles a ref maaga bo Njom a faka mbin farɓa te leya dene ala tokorum me tokor te Njom na mbin farɓa ka njangkan i no ke wetanoxema i yete garna tokor fe leyne waaga tiro jang Njom parce que jamaaf re te leyne xan jang Njom naga refa pour maak njangit kan waas Njom xan jang Njom naga keke leya neke we andoona yee kilifa sa ndef we adoxam Njom a nangilooxa kene anda yee keke bato la ndigil a ref yete fina nen te gar a gar o sum a fadiid wete warna yo goye ngaƴana ndet mbin farɓa Njom na pir ke te jopritna te gar a weƴo maage laga a weƴoy bo andirano maage te ga'a teen lakas te sut ngang nene bo ngang ne joot took te ɓaato fudo xa weƴa joot fo songo jeeri a fapa xooxum a yoon teen soom bo ngelna te jega supporter fa leng fa lene xu supporter na Ibou Raɓa rek toɓtinan nafa ke mbam ne ke waral te xoyit pala ke mbam ne to xaaga no we andoona yee no nguucala yo'um fa fapes de mbogu nguucala taxu te ref fapo teɓ de leyan siga teneng fapes a ne'ta no ɓiy i kon Njom ne ka i lamino saaxo saax kaaga takanga waan ndanan ken fop i nga'a den Bounama Diom in Doudou Ndong in Aladji Gueye in Ibou Raɓa in Doudou Ya Ndiémé Ngari Ya Ndiémé kilifa saqan den ndi muy es no wallu ngucala fapum i waaga du den muy es lalang den refum kon mi naqama naqo saaxo saax kan naqna Doudou Ya Ndiémé in naqna Ibou Raɓa in naqna Bounama in soko gar ra ɓor we ndimaxama koy ne fo ɓino kelwar Njom kan lamin i ye andoona yee roog a fi'a koy ndeysaan na génération of ndax itam mbir o tanga bo mete refna o na inwa te jeg wana inoxa o na waja te jeg mana mbajanam o kiino kiin a jeganana nuun saate fa batu Sénégal xaye te retna no ndig ba commencer koy sutoxatanga rek a jeg wa topuna tam adooxo joot ni ke andoona ten ref wallu com ken ne andoona yee no drapeau ten ref ke layonga xatoor rek Njom moom no drapeau Sadio ga et mo joot jango drapeau net bo com maak ka commencer a njongona faka i joot maaga jang poussière ka maak it mo jangit o drapeau Njom maak a mbey Sadio ga jangtum catax poot o drapeau Ferrares a adna semaine na numti i doon ten semaine ɗik ndad ka ndeer na com maak ka mbaka ndet a njongon jang ma raw ga o poussière i xupa saaw ka a dela upa jel i jamono faaga itam anin refi andoona ten yontoogo fo waaga inoxandoor to kam ke andoona ten ref sum saax ndax sum itam i anda ye saate pir a ref o sum ye soogma inoxa joota fuud ka yoonegam fa tokor so leŋ oxa den leya Sidij a simel Diouf i fo o ndokor so leŋ oxa den leya Dousar i a simel Diba i o xaaga tamit o taɓooro kon Njom ne tamit a jega ma tegan ma o xaaga yooneg na fa mi leyma ye tokor sa ref ten tamit o Bagadu ref den ndi muy es i bo ndik ndef lalang den kon entourage fe fop o ɗeetangaan rek ke ref mayo fo ke refana xama i entourage fe kaaga ref bo ndik i kam kene we deɓanong tuma maaga fop i ndeta bo tig saate fam maak rek a jege ga qicoor mais o nananga qicoor a ɗoma mbala te maya rek o waag referuma i nu mbodanga no waag mbala te jeg na te saxta a waaga jega qicoor na kiino kiin yaay ke mboge den mi kam fi'ego sax bo kan layego ye o drapeau leke Njom ne tetar ka njangkan oxu garna maaga ref o pogeso cikirong ka i maafir ka andim citit i citegim Njom tax bo xaye oxu waagma yoonit Njom o citanga pare am na wo i mi bato Sénégal i Njom ne moom jege ka fi'irma teen na cit moom mosin mo jaɓ
i nga e kam encore loog fi njom loog champion encore na jamono nun Ibou kama mbasis ndorong in caare yin ne jamono faga no nget angan xelke ndax itam o kino o aduna satof ndax entourage kan caate gaga fop champion defa gu maga nam nu mba jog fa nam ne toog no ngetanga kam xelke itam to matir lool koy yo kaga ndigilo kontanam no lamit nen parce que camano kaga ye fodman digi drapeau es deg yem fiya raw gadu yaga o ɗetanga nortanga a mbamano soɓma bubu joom o anga caare a jega ɓiyo ngor xa de leeg na ye baab xaga in bogu faap mo taboro sax mais xuɗe quoi xaga ten u raw gadu maaga o tanga mbam o jega bubu joom o tanga ambasis o jeg maaga Ousmane de leguna mengu i a ñaka sam roga yirmino ndeɓes a ref mais i mbu génération soɓma kolinga i mbu génération mi maaguno ndik koy na i mbu génération in fop maafru o retanga gaage o jeg maaga Cheikh jega Dawda a jega ko leŋ xa de leeg na ɓaxti roga waajin ndeysaan fo xa de leeg na Omar Ngalou Ibou Aliou wen fop in mbu génération fa leŋ na kam loog ne a wajoxa camano kana rek ndeysaan wen fop in mbu génération fa leŋ kam loog i jege ma i ngeteerna com ke jege ma i maafreer na koy ino we ndef na ndef o sum koy refanga o sum a jega pog yaay xa de leeg na Ousmane Sali i in mbogu yaay kene i mbogu a yaay fo xa de leeg na o Mbaye Dieng tokores a ref parce que o tika ref comme mi kelfa ino fop o suuranga a jega tokor fa leŋ fa ando naye maaf reke de leegun nama la xinanto i mbu génération fa leŋ i Alaaji Ndonga Sime de Ala Dece i a teel telo was njom na ino fop ndeɗ u rang leŋ le i jega malamin dem si Yàlla mi maag un koy naate ado xam njom kelfa eso tamit o ɗeetanga sax ten ɓeka xam njom presque te moƴaxamo o ɓek tige daal rek rik goor daal ten a reɗu fo xa de la kapi ten maagu in mais i ndeta bo soɓir kam njom ne fa tokor fa leŋ fa de la ma as de lan ma Alaaji Sombel i ween fop in mbu génération fa leŋ i nget'anga kam njom ne ka i maaf regu fa Ousmane Sali fo xa de la Moussa Dam o ndokores o mais in fop in mbu génération fa leŋ oxo Dakar ay sanke Grand Yoff ino fop in mbu génération fa leŋ mu i nget ina njom ne fele ka i maaf regu ino fop jege tisir to mbuga yaay weke ref faapu fo weke ref tokor weke ref keka to i nget'anga i maafir njom ne fel to xaye i soogu mbog na ɗetangan ngoor ke ndiiki nu maafranga nu mbooxir i to kena maafrel na adna fop mbaage nu ndet njom leŋ ne ndef wiin xar ɓaxay mbugo citra njom ne wiin we moseero i maafranga in fo o fuuxanaam maay fo xana fuuxan wana njom jeg kateero to wena mbaka njom ne citir taxe de mbakin maxey remercier a Sékou Diouf xa teɓes a ndef xa tokores a ndef i champion fo maaka ref o sum a jega kima andoona yee tam kigim oxe gimaan de la mete pagantinta sum saax e njom saax fele jangel ndax yakarame o layno o sum pour o xotma drapeau a jafino Ibou pir ke soɓid'anga nuun kam o sum nu mbapoox kam o sum we andoona yee foof le a njotiid we singale njotiid we mbi'e njotiid we njafe njotiid Ibou na jamono faago rokiɗangan kam i ngel o sum content am lamit den moƴ mo content parce que na xaye neke a jega ka roog a fi'an xama o sum we adoxaxama njom sax njegiran maaga ten ref premièrement te ref ken leya ten ref yar fa tegin roog a dimle axama nat o xam na yar fa tegin bo jego ɗayu maak kam o sum ngel na o sum janga ma 13 drapeau mbudaay na ngel maak na o sum janga ma 13 drapeau fiya ma 3 final ka a jangeer ma jang 13 ke 16 drapeau ndeɗu 16 final fu maaga jang 13 ke yen tadik ke to leŋ le ka citin ɗik ke maafel te ref ka andoona yee fapo anga no drapeau animo drapeau lakas na kan legude me o raw gadu kem bindoxangan oxu bindoxa ten ka son la o fan jangin jege ma kina xel naxat ba jangin no ɓayes parce que kan jege gu ten qoolu sogo gar fapo i te ɗu a kimala andoona yee kan teg un mbaam res jaɓin gimin ngel ne sum xalate gim xana jotida te ref a Thiaré o gara te ref a Mbassis o gara te ref a Mbam o gara te ref a Foundiougne o gara te ref a Ndorong o gara war anga bindo raw gadu es mbala a caf yem fi'a a caf kan leegu a cafa ke kan jang kan jege ma kina xet ka ba to janginum to kam ngel naga itam ya xadi ne jamono fe tegin na bato Sénégal Ibou a juk nam cerke yegit on jamono faga i a kimena bato Sénégal fe es ka ngusar sam roga yemin ten fer un ngel lo sum yaga in fo ndeɓes Elimane i ngetaxet to drapeau le ndiiki i layra koy ciyaam te ciyaam kena layel artiste rek te yoɗ a kimale e o sum sax a degen meen bato Sénégal fa Elimane Thiam mbog faap ne fela ɓaato Elimane i mbogu faap fal leŋ kut faap fal leŋ kut rim o in yaay ke ina ngen ra bo xaye in mbogu mbil leŋ faap fal leŋ kut rim o in
i aki maaga koom ade a war après Elimane ka muj amo xaƴ a xaad nget fa karamo jilas final maafin i ngel sum i a koom a kimale sutooxu ndeysaan ye andoona yee kimale sutaxa koy kam sum saax ni nga ne andoona yee naaga saxtu pir ke mayma lool Ibou koy o layna jeeri o layna foof le a coot Ibou bato Sénégal na saate ke tam bato ga ɗo jot